Si karbi student deh paman pun langkung handelo teman kecepatan ben kewang pansi karang kabitung anjuro parti ba kini nitum ningarong ade itong kecing hon itong kecing rating pen itong kecing hon siam sar itong demand charter 51 demand charter long ke demand ting pen karbi students deh nang jibo pen nang declare de pen pining ang bangke ningkan ini kecok lo karbi student deh declare huli din ang jibo declare pen pining ang ningkan ini kecok asok ketalon na lo netum pining kana bangke centrally lagi kibipon pason kali pining bangke district wise nonton ditum dipu pernah dipu district lah kan netum branch unit lason situm cikatilo bokajan cikatilo kajaronga bukulia lapan hamben tum resum hamben lason cikatilo asi labangso ketalon na lo hang nat kasih sa kabipin pen rambeng nampan kabipin pen si chun bilang pemilo lam hello lam tiga nitum alubhi ke chopha pon lag nitum ake hai man ke do sai program rong hang phan sini tum chang pono bos tami alang li asidul busy pik lapan alang li bot ki dam nangi ko pan si alang bang ne lo sami alang li nang toy don education em richard of bisar ake hai si bang lo alang li tum han mesen ko son education ahin ke prang pon jima la solam ke tum han kladak alam nak riso yang tum alang li nang khan dekat itu biasa ini yang perkara toksi masih mungkin jen kan kisinan itu biasa son kesi tumke akimang ke lalo aprang penta kicengsi ke article 244 lagi itu kai kita reading lo asojim nong bangke itu mangke kidu ke langsung along ditumke amutu masih lalo we stand for oppressed people struggle kidu ke la tum along kisung ke boy long kai ke kar jabji hansli tum ke ready lo atak ke pran le dam ji tame kapire adim ni tum ke avelo apot si we stand for oppressed people struggle la so moto teng si to kam che kem lo lapen nomor thon mangke non itum obi ki mi tum ke chota non ta nitum amutu long kado mutu athim long kado la so thim long ta drugs abang obi ki mi tum la ke cho drugs ke cho aphai bang bat big ko sila so phai bang ko sons ke pijum ji ma laso patamin itong DC penon, SP penon, lapenda pusi penamin. Further, kacing bay tuwi pandan itong angmong kacing bay pon pido po. Tuhan pini karbilo chalia song deng chokya ba troksi am hangke thek long nang itum desmet pet media kote tong sokot panang itum nilitum kachokha pen aborate na pali do poran tum hasame suri akadom mate kurang thupa jeglo. Lalu je pini deng chokya ba troksi karbilo chalia song nilitum ke selam ding root pen ke patir pipon labang so ke peninga bangke ke se deputy district committee hoi pen litum central committee ateng alam nang pin khat pen litum alam ajor nc litum dak dipurong supreme de kar bilochali asong ke se deputy district committee bangke litum dak mai ki pahem pupon lo la son dak taksi district tin do bogajan district tami alang litum chibi pon lo kajironga district tami alang litum chibi pon lo KSA Bukula district sampai alang litum cibi polo KSA hamle district committee sampai alang litum cibi polo. La sini li kacun ni bangke karbiang lo arak pan pini la bangso karbilo jali song deng chokke bratok siam hangke tegalong. Ni le jasemet pet mises kipi kang tungo bangke elitum damta waje pinan karbia khai karbi student de pulutang te karbi KSA pulutang te elitum kemang kala ke hempre kang tim kala ke 1959 pens tame ala tum nang jisong bom bang bom so sil tum thek dam nong bon same pinyar ni same lan nonan same litum chunna monela litum hempre ka kang tim litum kemang non da chunnela busi ni jasimet pe pin kar bilo chali asong long lahaya puthak akinang chor kinang hempre pen chenglok litum kar biang long border issue koson si tum permanent solution ki wanjima kapre la pen lo ka chali gunana sil tum college kawima lahaya puthak litum jasimet pe cerek to kamal tum cithang cimun pomlo la pena prangsi ni lik kachunung ripon bagel tum pinadat karbilo chale asong tum kese di district committee pen deng chok sikaba troksi paman ponalong langkung habe do terang bulalong la da paman pon tum alu hisar pu kachok hapon alang li doktor tura karbelo autonomous council doktor tura monghang alang like akapre kasai do ko kusil tum phan misses nang pale lo tame la sodun adun la na chetong dun tum manteng do karbelo autonomous council education yem Richard Tok Bisara ki hai labang so alang lisi nang jo toy dun si pin labang so amai long ke chipia song si nang ba chito no alang li phanda jasemet pen tum kar bilo chale song di kese di district committee chun ba
abit tunga hin pe lang li apora teng bana pali dun thega pot apora teng ni tuma cho hang pe na dagna cho pha pe ni tum cho pha bana pali ta balang tumata akiro pajelo na si jasmet pe bang ke li tum che thana bulote pinya dak kyong dung KSA Deputy District Committee under lapen branch lapen unit president secretary lapen finance kyong dung tum pinan dak ni tum alamat teng pe ni tum pin kharat Deputy District Presiden la pen mai pu ni tuma kapin karateng ben si apora teng la tum stame ongdung abran so ni tum tanang pacitong dum si pini mesen miat pen kyongdung ni tum kyongdung arat pen da kam pacitong si la so mai ke mesen miat pen tum pacun pon lo tum